Alright guys, I Gary ya daripada Juicia Motor guys. Hari ini kita nak review Kawasaki Versys 650. Alright, tahun 2013 kita nak offer dengan harga jualan 14,800 siap potong nama cash. Kalau korang beri cash lah, ada free warranty setahun bagi korang. Kalau credit loan minimum deposit kosong, bulanan 200 lebih 7 tahun, 300 lebih 5 tahun. Alright, kalau ada credit card limit cukup, boleh bayar guna credit card. Kita buat installment dengan bank up to 5 tahun, 0% interest installment. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Kalau nak trade in motor, kena join motor pun boleh PM kita. Pahantara seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Alright, jom kita tengok motor. First, dia punya tayar depan pakai Pirelli Angel GT 120/70/17, masih ada around 50%. UST fork kita akan servis lah. Kiri kanan kita servis, tukar oil baru. Lepas tu double disc brake, Tokico caliper. Alright, windshield dia dah tukar yang tinggi. Ini depan ni macam buncur murut punya dah ada. Alright, crash bar, spotlight dah ada. Engine 2 silinder ya. Alright, handlebar pun dah ada, side mirror cantik dah ada. Okay, so tayar belakang. Tayar belakang 160/60/17 pakai tayar Timsun. Alright, masih ada around 30% ke 40%. Ada 3 box lah, side box GV, top box Adventure. Alright. Seat cover kita tukar nantilah. Warna nanti sikit-sikit kita touch up sikit bagi cantik sikit lah. Alright, kita start bagi korang dengar. Engine dia standard semua. Okay, engine semua standard lah guys. Alright, kalau korang tengah cari Versys, boleh PM kedai kita. See you next video. Bye bye.